Nyinsen Ne Awoɔ upon no what you know radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ 106.3 radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ Yamamunyina Jo Yamamu Akwaba Demoba Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ ena aswe Mr. Bra Facebook Adom 106.3 FM enen komono die na medical ya hu video ato me wall no me pese obi tie bie sa wo ye oba wanyemo anase wunya nyemeye sexually transmitted infections dear wonyimo wanyimo emma se yetete bweni wo ye ni yetebo ni yetebo na se yanyemo dia ya fa ne se kokwa no pokoko yetete bosa na odo se wo fa STI bia fa ne biara ya se nyinsen mu awo no mu enyansunsu aso wo mofra no ne ade so enne ye ba be sankomo we pa ya ehia Minua mema papa bi mutie Nyinsen Ne Awoɔ anwumre me chia mo medamo asepa ne mo support mode emmaye nyame enhira mo pa afei no obeka yensa afei so na dwumade no yede ebra mo enti na topic no me se eye STI in pregnancy and as a sexually transmitted infection in pregnancy obanyem any who infections ahodo a wonya ewo namu ne ade ehon komo ene ye babedie fasedama endpoint homeopathic clinic enuntina ma endpoint mi genmu ayenya no fi said ye babedi hu komo ekura no wose bra no test ma free say be infections bi wo hono ma ye free wo kura nza na babe how pregnancy and as babe ha wabofra kama bia wode ne banti nyame ya adom a week ye otuna yenko endpoint ni yenko yesa free screening ni yenhye emema no so ye free prostate screening so e de amamonto obi a wo chefa so obekọ endpoint the kind phrase 0244 867068 0244 867068 na wone Dr. Eddie Nkomo na enamini abaso no papa bi enna oba beboa ye ewasa enkomo we ma mefa sedama Dr. Hilda Boy a owo kolebu child health department or ye pediatrician ono nkra no no hwehwe wo munyamisha Dr. Pan production de be out mu say edaso Dr. Shine and producer Mabna Duho Amankwa ono so produce enyamu faso nti ogena homi wo fie ti Mabna ye dase ena na na amade ya to Facebook ebreso e be phone lines no nti mo Facebook no medam ase meba be chia mu nyina baako na ma me nchia menua ba so no ono ma hada ba ono so wayi ni yamu ye adwuma no ma enne midwives ne nurses ne doctors abade ye nhia wo man kasemato ye Rosita Inchiwa Boache midwife or Lekma Polyclinic ono anso ye PRO the National Association of Registered Midwives Ghana ena nyumre menya no aso no nyumre memwajo yeah da se papa pa Nyinsen Ne Awoɔ so de yenhia wo hada but at least enkwahia de ye hia wo ho yeah da se ne adwuma pa wo ye fi se e didn't cry they say tell it Rosette and I tell it to Rosette wa wonim de okọ Facebook ade American wonim wo bodwuma wo hono mo den o ma ye tips no wo ho nti ama ne ye Nyinsen Ne Awoɔ mu no a simple de ama ye da mo ase na me hira mo pa ase mo yi mo yem eboa ye yeni nkomo STI sexually transmitted infection eye de ade pote you me da say sister Fiana befa kwanya so achia watiefo nyina obi a wote na nwumre ye chia mo na afi machia midwives a wo Ghana nyina nkanka ne nam Ghana members yakasa STI a ne ye ka akosia ne se de edini abbreviated into ye church mu a sexually transmitted infections na nidin no na ye kire na se patre se yarewa bia ye call empaso agrodie mu a oba ne bema etimi edema wo ho ye bacteria ne viruses ene some pathogens bi a wo cause sa yare no na ede sa de ne ba
Okay. And then I just say because your name meme share your kunu mo hye nti eda ye bi betimi aba but by the time I be wie no ye be hunu se ye hwan na de ba na ye de ne ye tie enimu ade na we de Rosette me ntwewa no ye 16 wa ye bo wo Nyinsen Ne Awoɔ so oba na wutie group bi na ye maaye no so mo de single ababon tenti nke person mo pass it through na eja wo mo maaye single na kakra na ye hwe ba bi ebenya bi abonti Advent Voices for wa ha say ya ye pese ye tie wo mo single no ye ha no nye music station but ja opportunity no mo ni ha from Kumasi town to mba ha dia wo madaroma na wo say ja ye mo pass it through no mo to kakra nkyere ye vi say yes shine befa 16 no ehyemu asa wo mo arrange wo mo fast we de emrenim enti ba bia mu gina bia mu nyina ho sa na ye mo no fast mfamu aha shine be ye ne kama de amamonti ye hwese e benya Advent Voices omo new single na wo mo de aba no sene wo mo de afam utie ye 16 wa ye bo ma radio no na Adom no a wo madaroma eneja wo mo de abreye nti aha me yentie kakra aha abuso men kwan kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwata maklo e Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasanwie no na wanya wo na no andro abuso men kwan kwantuo emu won sense bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwata maklo Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasanwie no na wanya wo na no andro enti kwasie da nwomre bia radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre apono ngojino radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre 106.3 radio no na Adom Nyinsen Ne Awoɔ pre enti Advent Voices for womadaroma no mkruchi enyumi kama nyame ya Adom na ye 16 mu awota ene Nyinsen Ne Awoɔ ye de beje obie ne ho tena ha nyumi ye ba emche no de ho so no won panyum kra ho so obobɔ ne nan wase ho no mo sa nyame hra Advent Voices ofata ni team ye mamwadwo ye da mo ase papa pa mo de intensi mo ntampie sa enti mo nya mo ni ye se mo de single bi aba aha okay ma obi no ene obi first time o te Advent Voices mumma ye nyumba ko a ye nim se eye Advent Voices and sana very short one bineja yemra single no so adiachi Adom FM Sabia Jimmy Bimo Aye Jum and Nancy Jum yeah and Nancy Jum Nameto Meradi Serena Mimu Anshe Mata Fonsa Say to me Bimo Odera Dias you and any penny now, then you're sending me, be glad once sorry. And you send me to listening. Yeah, damn you. I don't be no Buradus. I don't be a Buradus. I'm a name. Gamma meeting. Yeah, oh, yeah. Say to me, be one. Oh, me, dear. There, yes, you. A bon some far, quite dear, so say. You know, Jimmy, quite feeling me say. Oh, yeah. We me feel assassin. Nessa dia pini, one penny na jina to no soda, and I catch your mother boji moi.
moja dini mo fusania say to me be moi oh me de radiance oh me da fiança say to me be moi oh me de radiance yo ya de nyamia se papa pa he me de muja me dia reset ya beto azia ma de ache ba wo de single no eni ye pesi etie na obi o wa kire ye baby a ye benya bi abo sa fe na mu gu so ye aha nti shine mame aha no na we no mo wa hanti no yenti emfiri wo mo amini mu na we ene ma keka ye hwe say original no an mo te he ya enti we dia ofata mo ma ya capella no ne yenko eno ano no a tune no wa fa no Yesu uchara na metina mesu mo mi kwendira Yesu uchara na metina mesu mo mi kwendira ni amesura mise ni kwaka mi wasasi suno mi fansu mo bia mi di besu mi bofuono Yesu Yesu uchara na metina mesu mi kwenira ora from me ye nia ube me ye wa pedie nira ora from me ye nia ube me ye wa pedie nira amodino everyone nipa ni ami to me if you don't surrender oh for me yeah whope me yeah whope nina ya da mo ase papa mon fanta ye na we de Nyinsen Ne Awoɔ ne be ye ya meto ne but mon che ye ba bi a anyumu ye benya bi ha yeah enyum no ye de call ye digital platform so Spotify or about the Advent Voices official obenya and I YouTube so or about the Advent Voices official or YouTube so obenya and I number and so 0242 849358 0242849358 we hear Advent Voices bia now friend number we are on Saturday nyame hira mo papa pass e frɛ mo ase mo twam na je yese mo mra nyame hira mo so oya kese ya pa nyame hira so wan be hira me enti Advent Voices for na yete omon kano ya 16 wa imote awo Nyinsen Ne Awoɔ so no omadaro ma no mo yema ye enti no omoba Frankie 5 ho wo Hit FM na say what say yema wo mo pass it through ti e do mo ase me hu say Rosette wonya em sanka topic and entertain music for you ana yes okay omo tonyom sa ko
Udiana jigu asumsa mesro for cromuti a crowd when you are to say no be under pressure. Banyum no to Musa Jojo Bibia. My hormones in Abba for more all the outer terms no. Yeah, that's it. Yeah, that's Sintino. Before na omobebano what say STI no. Dear eye na ahaya makasa ahaya pemfo school aha na yesua de ehwe se de yanyemu a yebenyem kama wo kama na ma men kwada obia ho ye. How common pregnant women fa STI say enete say fa STI in fact say oba fa nyinsen ana won fa nyinsen STI de yene mema edi ahia de bia yi de eyade a eka ma ho enti nyinsen mu no aya ewo ho still na very common ewo nyinsen mu na ewo bi a eye manageable na ebi ye treatable na chese bi wo ho no ma yetimi treat ma ne ko but ebi wo ho so de a ebeka wo so age se eduro no kakra na ya manage from time to time. I see. Nti na ya se ne openfo bia nyemo a o expect say obenya bi kakra betimi anya bi say uguso ane be ma di ahia yi de especially say wo partner no nya obi a say be wotena fa ko a say no be kan simple atwam ya semo ene say emema na de bran ana yentimi ka say obema timi de ma oba nso timi de ba be ma na ne ebekwa akofa ba ne say nipa ko na okura sa yare no sa woni ni di ahia ho ase oye oba ana be ma no obetimi e de ama. Okay nti dia na ya mo ka kire ye apemfo no say ye be ya na be boye ho ban de ye ka kire mo de ye be hwe yare no ye be bobi so ahwe na omo tie yi omo hu say wensu ye STI because obi wo ho no ma onim say yare ni bi wo ha STI. Aha nti say ye ka say STI na wo ba no nyinsen mu a ye wo HIV wo ho ye wo hepatitis B wo ho ena ye san wo candida ye wo de puayi eno nso wo ho chlamydia eno nso wo ho ene ye wo genital warts wo ho nom ena herpes simplex eno nso wo ho enti yare ni gumu ahodo bebre syphilis ene gonorrhea ni nyina ye nyarewa bi a oba wafafuro kra no ubetimi asenya enti wo mo ba aya na antenatal no ye screening wo mo na ye no antenatal no ye pay attention to HIV hepatitis ena syphilis no na de aka no nso no omutimi nyinya no embra no ebi te say candida ene chlamydia no enti omo ba ne screening omo a de ye treatable no ye mo maduro de nye treatable nso no na ya hwe se de ye be manage kakra e de ama wo mo. Okay nti we de why midwife de che de ya na ye common pa some ye screening na mutahu e pregnant women ho de ye common pa de meka say e candidiasis no na chlamydia ne nso chlamydia no aya na aye ne ho te se candida no enti no wanhwe ya wuntimi wankyira se papa age se ye labs ehu na syphilis no nso ye very common pa wo nyinsen mu. Okay HIV ne hepatitis ne de eno no tai wo ho pa te se HIV no we ma be yet se me fan se 20 bant nator a day a when ya HIV mothers wo mu kra de na nye 8. Ai wow I see ene yente ho asem kra ewo ho pa egusu wo ho na akoye se nansan no ensesa ya ba na niam bia banti nro no mo nom ne ade ni nti no akoye se obi wo hypertension yare ade bi o wa aduro so enti ho asem ka no ente se tete no se de na ye ka no. Okay Our funny about time utie yende. Wa memra dom Facebook na awmanfo awujake delali share wo brekum Spring of Life Enterprise ye da say. Na fe piaga
O si great show inside Achim Asafo yada se. Nyame show Evelyn Che say or share live wo Konongo yada se na fe efo kwame understanding so aso odi emoji awode nyame asen so de aba ewa ho munyina wo Facebook on to medofo won so browse Facebook na benyi a share na waba ana obetimi atie yen live wa Adom 106.3 FM na awuja ke Dalali said she is beautiful and that's all or the midwife no papa beautiful dear your word be cray beyond no cranky the man no and afa Priscilla watch say good evening beautiful Mrs. Tamaklo and auntie midwife yeah that's papa Helena so Pamford and so say hi to all the staff in Adom yeah that's it and afa akuska and so share wo hin tesano nyame shraw akuse I love the show keep it up yeah that's it Isaac Chumesi ewo Tel Aviv Israel and I want to say fear I want to thank you everyone who gives me birthday present. Okay, now your birthday oh nyame shraw no man kwatintin bebre amwani Benjamin so say the program is loud here at Achema Crosso. Na great show by all standard. Keep it up. Yada se Agnes Sena Mensa and so sad ne die aba monia sabe bi modoso nyame hwamo question bi a wo ewo STI ye di ho enkomo anwumre wo Nyinsen Ne Awoɔ so no Mr. Maureen Fifabra na mama midwife wa ha obeboa ye na wo educate ye ne ahwekwan ye befa na yabo ye ho ban free sa yade emu Mami Rosette ana Rosetta mama samra wo hobie mu abobo nyarwa hodo na yenya wonam no ye pese ye hunu de ye common no ensunsan so edadie sabe ye opemfuo bi in case wo hu bibi e na wo hu se okay adano afia ne midwife kan STI se bia menko check ye hwe symptoms ni bi e wo sa STI hu ye isi se fia ye fa symptoms na oba bia fa Nyinsen pesei ya na ye fra bibi estrogen no ne hormone na ewo oba ni nipaduam oba bia wo bi woni nipaduam nipa biara wo bi nanso no se wonya fa Nyinsen pe na estrogen no ekọ hwehwehwe na se estrogen ne kọ na ama blood supply no so aye enough ama wo mother no eti se koba ne sa pe wo be hu se ase ho no anase oba bia hu se esese nsuo normally no nso kakra engugu kakra oba de ntesa wo ye dry so oba wo ho na wo ye dry whether wo nyema na wo nyema e wo se wo hu doctor enti sa nsuo kakra na egugugugu no afi emu be ye du na afi eba bebre because of that estrogen na akosho no ebe ma nsuo na ye den agu bebre no ye frɛ no leukorrhea no ebegu eti salu Korea no ne color no aye ne ho ase eye clear ase eye white esan so ye thick na se uhu ne saa e ma wo ye mo nhyew wo ye opemfo ohu se afi de nso ye gu me dodo ebi kwati me ba te se jonso nanso difference a wo de be hu ne se no aya na ne thickness no ene ne color no eye clear as a white bi kakra aha cheese bi enya sesa ne ho bo cheese wa enya sesa ne ho ye ne ho cheese yellowish na fe wote enka wom ana se e de aseke ka bape na eche se bo won kaye na ade ba ko so wo STI se ho ne se STI se no wo mudi omudwuma moawa no wo mudi omudwuma wo mo ye ne brewo enti wan hwekra wo show symptoms and so na wo be show symptoms no na che se yare na aduru animu enti wo ba bia wo tanya wo de po a wo nyem na wasetai kekaw wo be hu se de ye ka genital wati yade no de ye tai hu pa genital wati no ne de wo se no efifi ewo omo sebe o mase ho be makra etimi fifi wo na se ho na saa emoa no ye human papilloma virus a wo mo de cervical cancer eba no wo no mo san omumu bi no mo ekọ sesa genital wart no eti genital wart no be hu se bibia fifi wa ya se ho ase etisi ho se ahihye nsuo bi sa we de eye denden na esisi ho bebre tantan pa excuse me to say ye tie for mo fa nche na aya enyan uhu se wankasa hu betetel enyin so are very highly infectious into spreading tentem enti no ba bia wunya hu se bibia starting fifipe na chese etese o de ba na ye treating as much as possible in time ye betimi aya ansana adoso anase akọ create other way eti eno no ene se wo betin kan wo wase enka na a very foul smell
I catch a false man no dem pa will you panta excuse me yentimi gina ha e bo also cry and yet that false you smell bia but color no ene each na de be ma no e dia dance ye say e bia na aha nanso no ye be ka tre ye ma me no ma wo mutie ye say sa discharge na yen ko over the counter say me ko to adro na obi see we yo de po adro mi ko tobi obi say ni nyina ye fi say ni nyina yo de po ada bi e wo say wo mo ba na ye screen wo mo na ye hwe aboako a wo cause bacteria na say virus na say germs ko a e cause sa yare no ye hu ne bobre ne ahwe ho treatment a ye de be ma wo mo enti de di kind de oba de wo fanyin say antenatal e ya de e say ututu wanamon ye ma wo time na ma ne mpa ho e say sa screening we nyina koso na me ye de hu treatment a ye de be ma wo emra no Enti we de anya pemfo nkwane nkomo no dem say general tichu koma emma no ba pemfo ni tichu fi say ya te say open oba nyimo an immune system e ba form enti say infection bi sa akoka ho de na te say ene e de o how nje say okasa no ibesie no yehu bibisa memma yen kasa okay osomesi na ebi wono so okoto aduro we intimate especially with pregnant women especially wonyema and oba so a wonyem kra de ye encourage say wo betoto over the counter drugs because ukoto aduro bi no mo a omoba antenatal ye check bibi e friend no Jesus speed na sa Jesus speed no ene be me yehu say bi a sulfur wo react to and enro bi wo hodom a wo react to enti sa time a wa fa Nyinsen ni mo no sa de ne ho hia pa sa wonim na wo fa aduro bi ya wase ana wo koto aduro bi enom abra ye prescribe ya ebetimi di nsunsu aso bone ama wo ne abofra ni nyina wan hwe ye kra obetimi ahwere Nyinsen no we de yesre yesa yenyayi gasu Nyinsen esunu Nyinsen nti nkokasa osumasi menenne kwa antinata ada okan ne de ye ma ne we ye pesa ana sometimes apa ade no mam ye mfa ana se obi wo hokra ene wonya infection no opinfo no wo mo ba ene wonya infection no ne e ma na duro ne ye treat o the box ne to ho enti next time say wasanya other infection a obenwu se no no ankasa fa box na kotobi no di treat ne won so bi ana esno sa infection we na wanya no okay nti ane efuto no na ya sha ase de ma ye na enye mema ye nye sa opemfo kora de yesi bibi yo se bibi kora no won se tim kora wo de ko hospital sa enyu ho chinyin ka se o me di kuro be wu ba beta so mesrew chikata abeta nso se lovely voices okay na so tie enyu na akusika se wow amazing you do all yada se Faustina Youngful so HIA and David Lyons was so lovely Faustina Saba Hebiem Helena and so Abba Ruth obin yabo powerful voices Alexander Ofori said great show yada se papa and Shandy Frank and so Shayen from UK yada se Ruth and so Ede Abba wa hanana yabo great show yada se James Awingbila was Zabila wa Upper East yami show papa so ajebre hwenne de di kan awutie ye nana okay enya hwe Nyinsen Ne Awoɔ de aba mamona nyame yadoma ye besa hyase biem se de botaye a ye de Nyinsen Ne Awoɔ no ba ye no ye be hyada first timer obi a wonyem ne ye de da chisa na ya hwe se obi wo ho na se bia wanyini pa fe ne nyame ato ne nsam bi a mukra mu freye na nka ye ne mo ye show mo anim ye mo mudin so ho na man komo no ye de ye hia sa de na ne obi a first time wa twins ne triplets no ne ade mu stress no ne ma we obi a opesa wo share wo story with us ye follow nso a wo freye nso a ye be ye ne kama ma kra obi kra hu say osomasi ana obenten because ne wiase no obi shiro say o hwehwe ba che na nyame adom no bi ade ne be si radio so ye mfa wo mesi so sa ye modin ye nka wo hwe ne mom wo jani no ene ye pese ye tie ne afa mpanifo say aba na omo ne ye di nkomo na omo tuufo na wa ye wi a na obehunu se ampa wonso waboa obi e wo ne Nyinsen mu asede kwama endpoint besro ne nkomo yi say de edanabam ye nko check e ma no Nyinsen mu ansana ya rasho temesro say infection pa na ha wadwene wo treat na ba wo number ni 0244 867068
0244867068 na one doctor eni enkomo odom yento so opemfo nya infection say ye kwan be na mo diagnose wo mo na yehu se bibia ye kamaja enkoha abatoma ana abodoma oda yefunu ni mo yo me pa cho se oba fefura omo basa na midwives na eba no HIV na ye yankasa ye yama wo mo e wo ye dex so ye de omo tena se church omo eni omo kasa tu omo fo emo omo ti ase se ehu hia de nti ehu hia se ye yama wo mo na ye yama mo wie nso outcome no se de kwa mo befa so omo befa ayede age no afa enti no ye wi ayan ye twen ye de ade no wo mo nsa no ne atwe moja kakra ne de aso rapid test yibi wo ho a ye de so ne ye wo ya de nso a ye de gu so a ebe ready instantly ama ye results no na eba no hepatitis B ne de a aya ye refer mo koye ne syphilis ne candida ne de aka ne de omo ko no makwa koye wo lab ye trauma omo fefefe ebi wo ho nso a ye fa bibi UTI urinary tract infection and also ye betimi aka se sexually transmitted because se obi wo na oni no di ahyemu a obetimi e de asane wo se oba pemfo no obetimi anya nso betimi de ama wukunu enti no ebi wo ho mo de omojonso okọ ebi so wo ho no mo a wo mo de ye twi wo moja na ye de ahwehwe ye nhwehwemu e wo lab de ahwe na ama ye hu se asemasi wanya yare we bi ana se de ahi bia ene no an ye kan ba ye hwe kwan a STIs affect unborn babies mother bi wo bia kwa be na affect enkora no e wo ye funu ade bia ade a sebe ne kan den na wo mo be fi say ya infections no de enye hwe but say wo your mother na wo hepatitis na sabe wa antenatal anti yen screen u putu promo afa bag na one ma wo ba bego ya ji wa wo awie hepatitis B yare ne yare bi a yen hye nye ntremu bi e kire se maame no ebetimi de afa placenta ni mu ama abofra no ana se enofo nim nanso ye nim se apart from sexual intercourse this hepatitis ne ba no ensuo ene friends sweat infifre ene sa ne ma no aha entin se ensuo na ye ka no mefa ne se oba abofra adawoyem wodware wo nsuo bi efre no like muconium a friend is a laiko se wodware wo mu ani enti wodware wo laiko ni mu ne wo no birth process no ye twa abofra no ne fruma ne ade moja ne ade nyama bebredi ahia nti no obi wo ho a obefi se o me de me ye chronic na me acute ana obi se me ye inactive me koye ye se viral load ne ye inactive ti me fa ma abofra no ye de ye nimu ane se unya test positive pe ye be mo aye consistent labs na aka no na try viral load a wo ne ade nanso no because say yentimi enka pote say bi abofra no betimi anya ana wanya bi dedan nti no ye ma omoto adura ye de wo emofra no na sa hepatitis aduro no ne boy ye den kakwa 700 Ghana cedis ebi ye 800 eti ne boy den ti omo ba ne ane omo kasa ye cheche omo boasika no ehu hia me pa enti na master tefri wo no na ti ya say cry nra obi be wo ya wosi oniska ye ne na kasa so si oniska ukofia me na wo kasa yi time aye de man so ye 72 hours it is a 72 hours na so na say ya anwo abofra no sa vaccination ne pe na che say bia wo man bia aka ne so for life ye mpenesa aha enti no ye make sure say wo mo ba ye ne omo kasa muntu susu wakoye se wanya hepatitis aye pa cho to susu to ho tususu to kakra woni ukunu monka monto mambo ano kakra wo de wontimi save a wo midwife na wo trust na de bia wo hwe no kwa na wo tususu se pharmacy wo kra na wo bekwa kwaja 2 cd 10 cd a time ne be so no na ye de wanya na se umma abofra nso hepatitis a omo ye prone to getting liver diseases omo a
omutiminya liver diseases because hepatitis na ebrebo mu yare it is cirrhosis of the liver na etimi ma bofra no kra ewu abra ne time enso ye etimi ma mofra no etimi free ma sa sepsis ne nyama bebre etimi si infections are mothers pass on no chlamydia yade a ebetimi ama bofra eni efra because say ye abofra na fa ma me na se no ye sweeping ye ma bebre eti time a ye abofra na ni ti eba na no na infections ne wo hono mo a na watete e de asra wo be hu sese we mpo wanya blindness na ye severe ne kwa na wotiminya eye problems dache de bia na nani so nsuo no discharge bi wa na nani ayeko e de niam bebre nsuso so bebre ba lung problems wo hono mo a mofra no etiminya free wono maame wo because of infections enti no ye stress ye severe very very severe enti no about time ne apemfo no yes romo munya infection na bra na yenso ano ma fantana ho we kra de any problem yes bra enye se member but I will say your antenatal no so because I am kwa yes na tests na ya nya bede ye hunu na show obi so ho a waba na wa test HIV positive and hepatitis positive no na wo mo de asori ni gidie bi abesi asam na woni omo kanentem enti mesofo se me de mintimi nya mpa se wo hu ye nya ye ginyankopon di ye nya ye Joshua di na ye no ye hwe the lab result no aka na ya hwe so ade a ye de be ye de aboa wo e na asempo osofo se ho beto wo a ss still eduro na ye de ama wo no de wo no sa de be ya wo ye sunsum de no na wo ye honam nso ani de esan se nyame na ye som no ye ni hu no eti ye de gidie na eta ye kire gidie ne betimi aboa wo na so eduro no de e wasa obomode ana wonno mayen obi betimi nya HIV sister fia ya be ma na eduro no onum da obeba be wo no ubisa na me de me ma no mo me sofo se ma me nom na yen midwives na ye beje wa wo no so de ya to esan mu esan that time no moja ni we ho adwuma na ye ba be ye me ka say bi kra na gloves a ye wo no kra no ye ni gynecological wo ho ye ba be use to disposable because bi a ye gloves asade dada eti yanso ye ntimi nhwe se moja ntu abra ye giregyina ho a ya kyekere ye nsa eti omo yesa nya abofra ni mpo ye kra no omo de ye to sign mu eti no yesra wo mo se dro ne de eye hepatitis eye HIV candida ne de omo fa ne se normal ma yare that's normal normal wo san test positive for unya genital warts na wo sa no de after wa wo awie no ye be encourage say wo be kwa screening almost every 3 years for cervical cancer no na ye treat ya manager ma because na chesa e dia dance say aboa ni bia betena wo ni padua ni mu enti wo mo ba afterwards no ma me no so ne hwe kwan ya be fa so de aboa even after nyinsen echi no arofo muntie ni ye pa o because Nyinsen Ne Awoɔ no de ne mpanifo a wo ba ha no omu ni agro ya no omo kasa free wo mu inside ase oka no nkona nka mo ya ade no na obi a nya na sumdue so because so obi be kwa wo ya so a wo ma ana wo nya ne ma no enya asem obi pese otie because jeni na wa na nyame ahwe so abedu 9th month ye pese ade ani je ne koba se ha dwen ene man ketenkiti we no mo omo ka no wanti a na me fasa ma bonza na bibisa akosi esa ya na ha dwen enti enche ye bebie phone lines na bia na wo asem bia me musa ye onso betime de aba baba kwa mpesa mo yeboa emi se ebi mu no hepatitis na no enti last week obi frey na okwo ene yeso onkoye ene yeso obi but emi se no ano no omu ja ne sa na why you worried oni ma de cross one take korada na me say by this time but on take that bana kam expect say bia midwife na hospital ho mo be educate no say also hu de onye me bompa say no kro be free because last me ka so onko kolebu na o de onka say na wono so na because only treatment akra no so ho ma me fo no hu o mutimi twantro o mutimi kansam because they me kan asem yin so tie bia obedi adanse say onye mo no yetu ne fo ye ka bibia wo hu nyina kire no e kire ne say wo wi a
na fe sometimes no aya na it depend say we acute na we chronic ye we binom wo honom a ye de wo mo na de ye de wo no ebinom wo honom a ye inactive nti wontimi fa nsae obi a enti opemfo betimi anya bi nso na ne kunu ni bi so enti se wo obi na wo kunu ni bi a empa ntwe se ye ma enema bi se ya undi so because enkame obi e se enkame kunu so anya bi eye nchechemu viral load ne na be kire se wo betimi di asane ana wo ntimi fa nsane na se wo koye viral load ne ne ehu a the fact say aboa no kra wa system num say ya inactive kra e say ye do ma dietitian na o chiro kwan a wo be fa so aye dey wo be didie because we liver no aduane ni edro bi a wonom ne bibia liver kro ya na wo hwa so a enro bi wo honom e be boost immunity na ne de aka ho ne de ama enti ye woni ma bebreye ma omo ye was labs bi nso wo honom a wo be ye ami ye hu say we liver no healthy ana strong brano at least wo mu a wo ba akoye ne ya hwe say bibia cause we liver ne fine enti se wo ka say me koyan ka hwe an kire me a eya na ye me na kakra eti so obi tie me na ya ka try say wo hepatitis but awachi no ebia midwife ko no hwe wo no ana hospital a wo koye no wo mo antimi ani akire amwa wo maame no ya wa bofra ne pane awie nanso wo maame no ya ma wo sa care na mesrew because me hu case bi a maame ni nya hepatitis no ama wa be wo awie ya wo ne ba no 3 years time and oba OPD consultation okoya no nya cirrhosis of the liver because yan efiti hono yan di akire ankyere ne se maame sei ni yesei koya lab we no madro we so ahuntie ha adwene etimi to apemfo ne fo no na me to midwives enso fo na me to yen so aye health care givers no me to obi afo se wonso wahu se mother ne wo no e wo se ye further investigation e hwe viral load na ye hwe se nipa no oye chronic na oye acute because obi oho a onim kra onim eti ye na e be kire no enti we de ma me ne e fa che yen na ye be ye adwuma yie midwife a wutie me obi a wutie me no oba ne ba sa wi a ye ma ye ni ndi omachi na ye so ye moa wo mo because why willing say ho ayi bi obeye but honte ana oye oba na obetimi asa fa nyinsan biem eti say ne system ne very weak a ofa nyinsan ye din so aso bebre ebra nyinsan no enso okay nti ye treatment na ye hwe mie your phone lines na me ntie eti treatment no say bi a obi anya candida ne syphilis no gonorrhea ne sa nema no de ye wodnura ye de ma wo mo a wo nom emom hutimi to wo a ekokra na ye ba no genital warts no na ye ba no HIV ana say ye ba no hepatitis na eno de ye be manage ama management ne say ebia ne say ye ka diet na ye ka nro so ye de obeto so a wo be no ma ye be boa wo any screens bi any investigations bi a ye be ma wa ye a ewo mu a e bi etese wo koye a wo kona wo koye na wo de hwe wapomuden se de kofa na wonso atimi anya ache even pono after wa wo awie no okay nti ya complications se ekoba se de mo kan nyina achi ne abu nu agu ya sum ye nte hwe ye numaduro ye nya hwe ye ba be wo a complications wo ho ne ye it's me saying insane okay it's me saying insane and fan say infection bia keke infections na wunya no say eye severe ebetimi akọ awode animu amanyinsa na timi asai ana say when yinsan deda amanyinsa na akọ animu kra obetimi anya preterm birth preterm chesa kra ne time on so and na wa wo no enti no etimi efa sa ne ma ne nyina aba afa wu wi a wu so a obetimi awo no wo na wo fa wase ne ye ntwa wo si yesa na de ba kwa se ye maame no mu a wo mu tie ye no so mo de show mu ti mu ne se wonya infections na ye highly severe wo probability se wo be ko theater na yakotwa no ye very high because high infections so when treat ene ka say ebitimi ma ni fraye abofra na obewo na ni fraye emo lungs any liver problems it is maame no say ye hwe na ebi ase honomo enkoyie ebi genital water make aye homa na eno so very very infectious chlamydia na wenya
ye de ne be call theater straight ni akwa kotwa no enti wo mpese ye betwa wo de a na wo nso abomoden a se wo bedi wo huni na edre de be ma no so wahwe so afa no ntem so amemra Facebook Adom 106.3 bi mo de one questions aba e be phone lines and so am abedu say I'm pregnant and I feel pain when I have sex with my husband, especially when he releases the sperms in me and at times itching, so please help me. Enti ama bedu ne metimi aka ne se esese ensesenka woni be mehia pain eba even wanyem kra na se nyinse mu no nya sa nete enti ko hospital na yenya investigations nhwe because itching wo ho na itching me ka say wetiti hwa me mu ayekro enti se be ma ni discharge pe aye nsuo no eka kro ni mu pe be ya oya aha enti irritations ne sa ne ma ni nyina ya adanse e kire say wanya infection e wasa wo kono ye hwema. Okay, Kate Boatman Pia say kudos to you, Sister Rosetta. She was my senior in school. Auntie Nana Baisel say please, what is the causes of hepatitis? Because I'm late. Thanks for. I say thanks from Italy. Nana Baisel, dear, no you're late. No, say causes. Yes, sexually. And Mabel Egbeck is well done, Auntie Fia. It's my media phone line. So no 0302 216561. 0302216562 na wonso ode aba na Auntie Rosetta wa ha na wabo ne yiyi ano na fe yakoye nim ye first call aba homa no so na shine. Okay, nti e be phone line so no ba before e benya no some prevention ne ebiem as a pregnant woman kwan e be fa so aboye ho ba free enamunya wa nti oba pemfo wo fa nyinsan a ye ka no ye se ensuo bi be ebegu ye friend lokorie no eba pa nti asesa wo sesa o panties no. Okay, pants so no wo si o panties a on fan san dem ma bebre si o panties a no mo de ahye dem eno no dore moa anasa mo wa ye kan mo de infection say bay o mo betimi ayemu ma nti se wo hata babonti na ria boss wo nya time a esese nka oba kra de wo to panties so ene wo mu amra no ne asesa be se wo de mama ko ne nyame be 3 months ana. Oh, sika samunti no dependent na sa wo ba kra de nka betimi na every 2 months utimi sisa panties an kenye hwe no kra mama fa first caller odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Yeah, me na somewhere. Nyame adom na udi ne be bia frɛ mfi. Yes, me ka so frɛ me ba. Yo, Mary ntio. Program no me so ti fa. Infection was so na me ti for. I want na me no se presta. Mele ready ano no. Mary o line mu nyo. Gina ye ma kakra. Okay. In fact, way. Asem from a woman in baby ugina no. Gina ye ma kakra. Okay. Hello. Aha yenti o mpacho. In fact, me ti le wo. Na me call antenatal. Na me ko yen lab omo ka result dia but other people omo mo go dey but me dey not no vitamin A me folic acid. But now omo ka result dia nti na me gina. Now so musa question bia. Ni bi so omo ti problem bia ni ho. Matenji wa wo ho. Investment ma bia ye kama. Investment. Da se ne efi na ekuro die ukọ a o se bibia ye kama bibia bai se so wo hunu ade kro na ye ma ukọ ye no so hu omo so kan na no problem na me husband friend ene awunyim bia ma nkoho bia o mu ni adaje ma wa nkoho bia no ko ba bia wo bisa question be yi anu ma why but we say me dem questions pa anu anu no bisa no sa no o ma sua de me da se papa sister Mary no we ni ba no de frɛ ọkọ nso ahoma no so odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Hello, good evening. Your friend na kwa me brempo. Na low radio no ma ye pa cho. Iba che. Aha, pa cho minti o. Mi pa che wo afena me wife. Brade menya ayi first time abi na ade ya drop yi obesa aba na ya sabra. Odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Oh.
mo. Papa ya ma one so kakra na minti o. Well line mu nye from me back pa me pa chow. Ofofro nso aba. Odo me mo ajo. Eda say yenti o. Efia. Le pa chow bebe me ba ono awo. Na o se na nsana ne fremu amu pie. Enti me pesa me bisa se eno se. Ne fremu amu ya dai. Epie ne fremu no. Epue sesai. Se asa dia pompo abo na apai. Enti ayo kura na. Anya kuro nso. Ba efuma na epu aba. There be ampo ama nso. But emu ye ne ya. Amen. Na wawo nya abosome sei. 5 months. Na sesi eda so ho. Sesi I come home but mu ya program na mpese me bisa se eno nso ye be ne dey. Dey na dey ba. Na no for how long? Also ye no be 1 month but one can't me. No so ko hospital. One ko. Mate no dey na ye. Also no ane ko ye. Mate ma me midwife be boy ye ano ne ya show. Ye da se papa. Ofofro nso wa homa no so. Odo me mo adodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Me fefe kusi. FM na nachum. Na me tatie wa yinu pa. Na ne maame no yade no obobo no. Dofo no doso. Eti aya na ka wa chimu kofi kakra. Asa ma no so dodo no so omo ntimi anko school na anko chiri. Yo nana ya da sepa no feedback nti ye behwe na ya na omo times ni bi na twi ni ho nti fa che next time no ye behwe se de be kire mu ye ya da se nso sa oji breti yo me da ya da se ye mfa ofofro nso odo me mu ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Good evening, nana kwa me me frɛ ka te na mata frɛ. Nana yenti o. Me pa cho me me wife. 27 years afa ne ya ware a wafa first Nyinsen. Na only my move 3 months, but or fit won't be interman is what I have a pan and meet him and I'm saying a meet him upon but they are two madam and say they do on my meeting. I have someone. Nana, you hear what you say? You didn't buy your program, you. Because they were watered no crying yawa, ya record demo. Near papa. Moya first time I say no, as a woman who be done teachers. Kafra, Nene, so what Timotepa. And the study, Yagu Quadron and you. Why? May say a mintimum quite macra. Ebeye into the Nassona, Dr. Shine no one casa, may produce a wife, yet say. But my midwife or how be more whole education e kakra 3 months the near sa or be fear ma kan so no ni nyina ya wo ni bia odo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so oda wa fa na Beyonce me no size mami tie we the people that said age then na do so wo sa hepatitis no dem fa age ho. Se wunyanya wanya se de wo wunya wo awo mu a ewo so ho nti tie de mame nurse kan ye no na ye hwɛ mmɔ ye ho ban so ate ase so da wo bia o ba ko hospital ana se ubeti no ba ko hospital na yakɔhwɛ ne ama waduro ye de otu aduro so na wo se didi ye okay so community ko ba mi ye o se de ba Ni bia ya okay. David abunya bia nya okay. Empa bi ma ho. Beyonce pa. Empa bi ma ho wa nya okay. Enye japade e so ogibi. Why? That change japade. Ko hospital mun ko. Aha, ka kire mo. Enche bia mo be wa mun ko. Mo Beyonce da se. Yemfa last caller. Odo be mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Pastor Femi Abena. Before then I government hospital. So when you now qua and this was for your lab work about thing. And so the boy immediately this about by the following week. And after the following like your time, no. And so what is wrong with you?
menya sure say ya ban hospitals it depends on baby a wo no ba o de ma me nurse wa ha o be kire o ho no mu nso bia ma eda se papa yemfa course ni sia eda se pa na presenter ye kwala odi kan ye pacho wutie yen a wo se okọ antenatal clinic a ye ma result ye nka hwe nkyerɛw eno ane se ebi mo ho no ma ye mo madro wo de ye ma hwe eno ane folic acid na ye da nyame asese wa afa ho afa oba na de ye be ka ne se ye pe mothers a wo mo ye nhwehwemu eti wo kwa ye je ojonso no abisa mpacho jonso ya moji ya mo de ye den ko lab ne ko ye mpacho we ye lab ben eba no abisa ma me drive mpacho eye papa eye correct bibia ye fine no no wakasa na muni na anye enkita hodi a midwives na so mutie yanya na mo so mo aye ne sa muni ye mothers no interact ma me so a wutie me ye wo pregnancy school enye se covid a aba mu kakra yeta ye pa enti ye ma schedule say bra pregnancy school anu wetimi akono akotie bi na questions bi a wo no na so de atudwa na second person of friend wentimi anyina so no ka family planning ho asem se oba wo wi a after 6 weeks no ana emoja na twa wie no obetimi start family planning at that time family planning ni gumu ahodo ye wo 5 years de ye wo 10 years de ene ye wo 3 months de bia be wo pane enti no okwa ye be no be kasa ya churchill na ya hwede be jew ansa na ye ya ma ena obi so frɛ ye no se code no ye te se de apai na afifi wo mu me pa cho code care no ehun hia pa mo ba na mo kwa ye ne mo di nkita ho kyerɛ mo se saa de we ebetimi akose sepsis a ebetimi amabofra ne kra ahwere ne nkwa enti mo ba ye se ye fra bibi clohexidine ye adura ye de mamo eno ye antibiotic mo nkonkofa efie aduro bia mfa nto efruma ne so wo de no nko aya enkofa how ne nsunsu asobone bia emre wo age se wa okofifa concussions bi ni niam bi koya ena de sa niam no eba enti mo yenhwe ne ye na yendi so se de ye beka kire hospital no afei wo hu bibi sa esese wo mfa nko hospital emfa ntena fie because de wo kofa ya wo de ye no sa nkoje ena kofa nsunsu asobone a anka bia na watimi ahwere wo ba no mpa afem ahwere wo ba enti ebetufo se mo hu bibi na mo nte ase a mo fa nko hospital na mo fa mra ye ho ma mo afei ya maami bi se yanka chi me pa cho maame o ye bema nana ya pa cho kasa no ye ka ne twi de na so edu no yare ni din na de ebetimi aka wo mu eye twi na na ye ode poa na ebebre nso eda ne ho adi te se ode poa na signs and symptoms no enti wo de se de tie bia no wonya hu se ye ka se wase kekao ho hyehyew ensuo no enka wom ana se asesa kala ye se wo de fabra wo ba yare no se de ni din eso tie bia no ye be kire oni amaso aduro na ye papa nso se ne yire no wa fesa papa mpacho ofi how many times say yade a odidi ya no wa fe onum nsu ya no wa fe a serious issue emergency me pacho fa ne ko na ye ma ne nsu oba bia hia se nsu bebre wo ni nipadua mo benya ahoden ensese oye very weak ye fra bibi hyperemesis gravidarium eno ne se eno ne se wo fefe sa no bibia to na numa nsu a no wa fe mpacho ntena fie na enja adwuma ho na momudi na chi na fa ne ko hospital na yemma no eso ni na aduro ye waduro wo ho a ye de ma na be ma efie no aba fom na ya kire no kwan ye obefa so a wo be hwe na didie mu a e ma ne mfi bebre ye da se sasa there be ba so obi se age and hepatitis ma me enamu hia ye yare wadi emfie bia wo bia ne be ma be di ahia bia se wonya bi pe na chese wanya emfa ho ni age awowo ene no chese otu na ma ba hospital na ye hwe ne ye boa wo ena na last caller ne se lab results no government hospitals no ye mo kwa bonten me pa chow se obi ba antenatal foforo afi ne ye ba be register na aya eno no ye a series of lab ye mo ye eti wo ye first comer
sa series of lab no sometimes no enye ni nyina na wo benya e wo facility ho nti ya trauma wo se koye a just a day ade be che wo benya results enya ade ye 1 week said na wo ka no ene na minim results ko nti na ba ne sa na wonso entumu nda nkotena fia minim ba ku bia no I say it me fasting kura fasting blood sugar no na bia no wo ka no unse no normally enta anya wo ho this a lab akese bi yes kokoye fasting blood sugar kwada no dey different e bi wo no ma na bia ye check wo liver ne wo kidneys no se ko ba ne sa na e be depend but routine labs ne dey acha dey I say dey chia na even kwa yarewa ye kan wo ba na o se wasekeka urinary tract infections that day na e benya results ana candida ne chlamydia that day na e betimi anya results e dey ama wo yada se papa pankomo ye ode yes ro yemfre doctor wo 0244867068 0244867068 and also on Facebook tell it to Rosette oko Facebook tell it to Rosette na de chere wadwene bia no kobisa no wo ho obeyi ano ade amount be ma direction no na 0244867068 na yanko check infections ahodo ni nyina yada endpoint homeopathic clinic ase papa paso boy chidom oso yasene ema nkomo we ya benemani agemo ho Facebook pa se monso mobile ya King Dennis say please what about UTI in pregnancy also mama another topic Dr. Shan Chirato Onyambo a ye betu tie no so good work mamas go mamas so ka yemi enu abom no God bless you all yada se Kwame Richardson so wasam and fina gifty and no aidan say thank you auntie afia ne ma menes yada mo ase papa aha na brema kwan na nkomo no yede asie tell it to Rosette nyamishraw so ye ba frɛ wo jeso o be educate yen nyamishraw papa ye chia Ghana National Association of Registered Midwives Ghana. Yes, Chiamo, Yamishamo ye Juma, Yamishamo Papa, Dr. Boy, Yamishra also, never Juma Power ye. Dr. Shanyakwa, Yamishra, Mabna Duhamankwa, Yamishra, what the Juma Wati CSC. And midwife will be away them in Chawano is the fear midwife will be a would see me no. On Chena, on fan and home and join the National Association of Registered Midwives Ghana cool. Okay. His son say one a puppy brain so they ma advert and why now what to say a mau invoice a man and young auntie Nana man so and at the end to Facebook. He'll be a say that's an unquanian wedding a wa. Ebisha.